ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudenzi bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugorobo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 13 mu kakaro umwaka wa 2025 tugiye kurabira hamwe mu makuru akomeje kugenda yibonekeza ngaha mu bice bitandukanye vyegereye ubuseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu buseruko akomeje kugenda havugwa amakuru makuru akomakomeye aho ku mugoroba FDN bikomeje kugenda irungika abasirikare benshi mu bice bitandukanye muri position dominante. Turaza kubabwira ibiriko biragenda bikorwa, tubabwire ibiri kubera kuri poste de commandement avance zone d'observation en longue porte ndetse na kuri check point sécurisé zikomeje kugenda zirashyirwa mu bisagara bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na camion militaire ikomeje kudeployinga abasoda benshi, turebe kandi ibijyanye na operation de ratissage mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira provocation militaire ndetse na tactique de provocation de l'ennemi iri kwirategurwa, turebe kandi ibijyanye na stratégie de tenir, turareba kandi biriko biragenda bipangwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira amakuru makuru akomakomeye ariko kugenda yibonekeza ajyanye n'imiteguro y'ibikorwa bya gisirikare biriko birategurwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibikoresho bya gisirikare biriko biragenda bipangwa gukoresha ibitandukanye n'ibikomeje kugenda byibonekeza nk'uko rero amakuru dushyikira ngaha abisigura. Ni muze turabuko ibi biriko biragenda. Amakuru adushyikira ngaha aravuga ko mu ntangiriro z'indwi turi gusezera muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hongeye kuba agace kari kugaragaramo imyiteguro ikomeye nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyemeje kwizasarambwe nacyo kiri kugenda cyo kirarungika abasirikare benshi ngaha hafi y'igisagara cya Uvira mu rwego rwo kugira ngo barusheho kongera ibikorwa bya gisirikare byatangijwe ku dusozi twitwa Runingu ahitwa Kigoma, aho amakuru yizewe aturuka mu nzego z'ubutasi bwa gisirikare agaragaza ko intego ari ugushaka burundu uburyo ki bahashya imitwe y'izasarambwe mu bice bitandukanye harimo ahitwa Ruvumera, ahitwa Gitabo ndetse n'ahitwa Ndegu nk'uko amakuru adushyikira bivuga. Mu gihe cy'ibyumweru bishize igisirikare cya Kongo cyohereje ingabo nyinshi zavuye mu duce twa Kinshasa, Kisangani na Lubumbashi zigera Uvira, ariho rero zakusanyirijwe mbere y'uko zoherezwa mu duce tugize groupement ya Runingu na Kigoma nk'uko amakuru adushyikira y'iperereza ry'igisirikare abisigura. Igitero cya mbere cyateguwe neza cyerekejwe mu duce twitwa Ruvumera n'ahitwa Gitabo, aho bamwe mu basirikare bafashe imisozi y'ingenzi yifashishwa mu kurasa ku ntera ijya kure bizwi nka position dormante. Izi ngabo zahawe ibikoresho bikomeye bya gisirikare birimo mitrailleuse Rodre, lance roquette, mortier de 120 mm ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeje kugenda birakoreshwa. Hari kandi drone de reconnaissance, udukoresho duto two mu kirere dufasha kugenda bigaragara ko ibintu biri kuba. Hari kandi fuse de précision muri gahunda ya opération stabilisation et réinstabilisant l'établissement de autorité de l'État. Kugarura bikaba rero bikomeje kugenda biribonekeza ngaha abasirikare bashyizwe mu matsinda akora ku manywa n'ijoro, bamwe bashinzwe patrouille permanent mu bice bitandukanye, abandi bashinzwe position defensive mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira ibitero bishobora kuba byagaragara muri ibi bice. Mu gace kahitwa Ruvumera hari abasoda bashyizwe ku nkambi ebyiri zifite ibirindiro bikomeye, aho hagiye hagenwa poste de commandement avance, ibiro by'abayobozi b'ingabo, zone de observation en ligue porte, utuzu turebasha kuba twakoreshwa n'abantu bacungera umutekano. Ni mu gihe kandi hagiye hashyirwa ibice bitandukanye bigenzurirwamo abinjira muri quartier runaka. Bamwe mu baturage bo muri utu duce baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko babonye uburyo abasirikare binjira mu misozi bitwaje ibikoresho bikomeye ndetse bari bigaragara ko rero baje kurinda umutekano mu buryo butandukanye nuko bizagiye bigaragara. Umwe yagize ati twabonye imodoka nini camion militaire zitwaye abasirikare ziturutse Uvira baza barinda bukeye, abandi baza bambaye uniform zitandukanye ariko bose bafite imbunda nini. Batangiye kubaka ibirindiro ku misozi no gushyira bimwe mu bikoresho bikomeye ngaha.
ni mu gihe Ingendo ni agace kari muri groupement ya Kigoma kabarizwamo ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zashyizwe mu bikorwa byo gusukura operation de ratissage aho binjira mu mashyamba no mu myobo. Bivugwa ko rero harimo inyeshyamba zari zaracengeye abaturage. Aha rero hakozwe ibikorwa bya mission de faire et sécurisation des localités, aho buri rugo rusakwa muri misozi hagashyirwaho ingabo zirwana mu rwego rwo kugira ngo zizane umutekano. Nk'uko amakuru ari guturuka mu baturage bivuga, ahitwa Ngendo hari ibirindiro by'ingabo zabaye nk'izikambitse mu gace kose mu buryo bwo gusobanura uko biteguye. Hari abasirikare babwiwe ko bagomba gutegereza ibwiriza rizatangwa na Etat Majoro kugira ngo babashe gutangira kuba bakora ibikorwa bya gisirikare. Uko rero andi makuru akomeza kugenda yibonekeza, ibi bikaba bizwi nka provocation militaire mu rurimi rw'igifaransa, bikaba rero ari tactique de provocation de l'ennemi nk'uko biriko biragenda byibonekeza. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zazamutse mu misozi ya Murima, Poezero ndetse na Kirembwe, aho zari zihuriye n'ingabo za FARDC mu gikorwa gihuza ibikorwa by'ubutasi n'uburinzi. Izi ngabo zakoresheje uburyo bwa stratégie de tenir mu buryo bwo gukurikirana umwanzi hagati, aho zafatanyije na FARDC na FDLB, zikaba rero zaraje kuba zakikiza ibitero muri iyi misozi. Umuturage wo muri centre ya Minembwe yagize ati: twabonye abasirikare benshi binjira n'amaguru, abandi baje mu modoka z'intambara, babanje gushyiraho check point imbere ya poste de santé, nyuma bajya mu mashyamba atwegereye. Bavugaga ko bagiye kwirukana inyeshyamba, ariko twifuje ko batuma hatagira undi muntu wicwa kuko tumaze igihe kinini turi mu biriyo. Aho ibi bikorwa bikorerwa hose abaturage batangiye kubona impinduka, aho rero bavuga ko imihanda kuri ubu ngubu yamaze kuba yagoteshwa abasirikare benshi. Umuturage utuye muri aka gace yagize ati: ubwo igisirikare cyatangiye kuza hano twabanje kugira ubwoba, ariko ubu tumaze kubona ko hano ari kugenda haba ibikorwa bigarura umutekano. Nubwo tutizeye umutekano 100%, turashima ko hari icyahindutse, turashima ko ibintu biri kugenda bimera neza. Akaba rero ari ibintu byagiye bigaragara ndetse binavugwa mu bihe bitandukanye, aho rero bamwe bagiye bavuga ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro ndetse n'umutekano byongere bigaruke muri ibi bice. Abaturage rero baturiye agace kahitwa Kahororo kegereye Ruvumera n'ahitwa Gitabo baravuga ko babonye abasirikare benshi bagera ahitwa Majana binjiye mu misozi ya hafi yaho bafite ivyuma by'itumanaho, imbunda nini ndetse n'amakamyo y'intwaro. Umwe muri aba baturage utuye yagize ati: bari bafite za radio bita Motorola baziganiriraho, bamwe bari bafite ibikoresho bisa n'utwuma tubonesha nijoro jumelle de vision nocturne, barara barinze abaturage byibuze kuri ubu amahoro ariko aragenda agaruka. Ayavugaga ko ibi bikorwa no ku ruhande rw'Isasarambwe ibikorwa byose bikaba bijyanye neza n'ibiganiro birimo kubera i Doha muri Katari hagati ya leta ya Kongo n'abayobozi b'umutwe w'Isasarambwe. Mu gihe ibi biganiro bikomeje, ibikorwa byo gukaza umutekano muri Uvira birashimangira ko leta ya Kongo idashaka ko hari umutwe wari wose wakongera kwigarura uduce twayo. Gusa bamwe mu basasanguzi bavuga ko mu gihe hatariho igenzura mpuzamahanga ku mikorere y'izi ngabo hashobora kuvuka ibibazo bikomeye byicwa ry'abasivili cyangwa ihohoterwa, bityo bagakangurira bamwe mu bari muri iyi mirwano ko bakabaye bayihagarika amahoro akongera akagaruka. Ikigaragara ni uko ibikorwa bya gisirikare bihuriweho na FARDC n'ingabo z'u Burundi biri gukorwa mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe hifashishwa imikorere y'ubuhanga doctrine militaire moderne. Bikaba bigamije guhangana n'umwanzi no kwerekana ko leta ya Kongo ishoboye kongera kwigarurira ibice byose byafashwe n'Isasarambwe. Abaturage barasaba ko ibikorwa by'ingabo byajya biherekezwa n'ubwitonzi mu kurinda uburenganzira bwabo. Icyakora haracyari inzitizi nyinshi mu buryo bwo guharanira amahoro arambye mu buseruko bwa leta y'intwaro yasangiye ya Kongo. Imitwe myinshi y'inyeshyamba ikomeje kugira ububasha hamwe n'imyumvire y'amoko ikiri ku rwego rwo hejuru. Hari icyizere ko ibiganiro birimo nk'ibibera Doha bishobora kuba byaba igisubizo cyiza mu kurangiza ibibazo. Akaba rero hakomeje kugenda hagaragara amakuru akomakomeye y'ibiri kuba. Reka tujye Kisangani. Amakuru akomakomeye ariko aradushyikira aragaragaza ibiri kuba.
aho bivugwa ko rero ikisangana umusirikare wo mu mutwe udasanzwe yarashe kuri bagenzi be bari bari ku kazi. Bikaba byarabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 12 mu Kakaro 2025 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitwa Bangaboko. Ibi rero bikaba byarabaye mu gitondo cya kare. Ofisiye wavuganye n'ikinyamakuru Actualité PSD yatangaje ko abasirikare batatu biciwe aho, naho umwe yarakomeretse bikabije. Uwakoze icyaha nawe yariyahuye nyuma yo kurasa bagenzi be batatu bari ku kazi kabo. Ati umusirikare yerekanye ibimenyetso bigaragara by'uburwayi mu rwego rwo kwirinda. Komanda we yafashe ingamba zo kumuta muri yombi. Uyu musirikare watawe muri yombi bitambashimishije yabeshye ko akeneye kujya ku musarani, hanyuma yarashe umuyobozi wa poste imwegereye apfiraho. Yarashe kandi mugenzi we wari uri hafi nawe apfiraho. Nkuko uyu ofisi yabivuga, umusirikare kandi yarashe umuyobozi wa Paratown. Uyu yarakomeretse bikabije kandi ari mu bitaro bya gisirikare. Nubwo ibi byabaye, ibikorwa byakomeje bisanzwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitwa Gambo Boko Ikisangani, nkuko rero bikomeje kugenda biribonekeza ngaha. Hagati aho rero andi makuru akomakomeye ariko aragenda agarukwaho. Turabwira ko kuri ubu ngubu rero inyeshyamba za ADF NALU zisha abaturage barenga 66 ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo ibingibi byagiye byibonekeza. Bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye. Abayobozi bavuze ko inyeshyamba zifatanye isano na leta ya Kisilamu zisha abantu 66 mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa ADF bavuravugwagaho ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abaturage muri teritwari ya Irumu mu buseruko bw'iki gihugu mu gice cya Nimbibi na Uganda. Iki gitero kikaba cyarabaye mu burasirazuba bwa Kongo. Bishoboka ko bishobora kuba byaba intambara ishobora gukomeza hagati ya Kinshasa ndetse n'izasarambwe n'undi mutwe utandukanye n'uyo. Jean Tobi Okara, umuvugizi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Ituri mu buseruko bwa leta intwaro rusange ya Kongo, yavuze ko icyo gitero ari icyo kumena amaraso. Okara mu itangazo yoherereje ibiro ntaramakuru by'abanyamerika yavuze ko abasivili bagera kuri 30 bishwe hagati yo kuwa 4 no kuwa 5 itariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 muri sheferia yitwa Walesi Vonkutu muri teritwari ya Irumu mu ntara y'Ituri. Hashingiwe ku makuru aturuka muri societe civile, umubare wapfuye wariyongereye uva ku bantu 31 bishwe kugera kuri 61. Birakaba ari ibintu kuri ngo bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Kugeza ubu kandi hakomeje kugenda hagaragara ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bitera ubwoba bukomeye abatari bake. Guverinoma ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yatanze impuruza y'uko izasarambwe zikomeje kwegera neza igisagara cya Uvira nyuma y'uko barungitse ingabo nyinshi. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Bwana Patrick Muyaya Katembwe yatangaje amakuru avuga ko yabwiye inama y'abaminisitiri ati muri Kivu y'Amajyepfo twamenye ko M23 iri kongera ingabo mu bice by'imirongo y'urugamba. Intego yayo no kwigarurira ibice biri ku muyoboro ya FARDC by'umwihariko muri Uvira. Umujyi wa Uvira, Kinshasa ivuga ko M23 yatangiye kugera amajanja umujyi niwo wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uwa Bukavu ugenzurwa n'izasarambwe kuva muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Kinshasa kandi ivuga ibi mu gihe uruhande rw'izasarambwe narwo ruyishinja kurunda ingabo nyinshi mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugaba ibitero muri bimwe mu bice bitandukanye bizegereye aha bishoteza ibyago bikomeye abaturage. Amakuru aravuga ko leta ya Kongo ifite gahunda yo kohereza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'Ibujumbura mu Burundi ingabo zibarirwa mu 60 kugira ngo zifashe igisirikare kwisubiza ibice bitandukanye bagiye bamburwa. Mu mujyi wa Uvira honyine bivugwa ko hoherejwe ingabo zibarirwa mu 7 ziyongeraho abarwanyi batazwe umubare ba FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro b'Abanyakolombia. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya ziriya mpande zombi mu gihe zaherukaga gusubukura ibiganiro by'itoha bigamije gukira iherezo ku makimbirane zifitanye. Umuvugizi w'izasarambwe Bwana Lawrence Kanyuka ku rubuga rwe rwa X yashinje leta ya Kongo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga agambiriye kudobya ibiganiro by'itoha muri Katari bikomeje kugenda bibandanya umwuka w'ituze. Hagati aho rero Kongo n'u Rwanda amasezerano yasinywe ntiyakemura ikibazo mu muzi. Ibiro ni byatangajwe na Musenyeri Nshore, n'umuyobozi mukuru w'inama y'Episkopi muri Kongo Kinshasa. Musenyeri Donatien Nshore aravuga ko igihugu cye gikeneye
bikomeye gukemura ibibazo mu mizi. Abasasangura ibibazo biri hagati ya Kongo n'u Rwanda bavuga ko rero ari akantu gato kazakemuka bikajya ku murongo. Mu kiganiro Musenyeri Jore yahaye abanyamakuru nk'uko Radio Okapi ibivuga, yavuze ko inzira zose zigamije amahoro muri Kongo zigomba kwiga imizi w'iki kibazo gitera intambara. Yagize ati mu nzira yo gushaka amahoro, niba mudashaka impamvu muzi ntacyo muba mukoze. Nta byinshi yavuze ku masezerano yasinywe i Washington hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo. Aya masezerano akaba azemezwa mu gihe cya vuba. Uko bizagenda kose, Musenyeri Jore yagaragaje ko aya masezerano atarebye ibibazo umuzi ku makimbirane yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro ya Kongo. Yasabye ko habaho kwiga neza ikibazo kandi imiryango itandukanye nk'amadini, imiryango yindi itari ya leta, amateka n'abaturage ubwabo bakabigiramo uruhare. Muri ibi biganiro babigizemo uruhare barimo Thomas Ruhaka wabaye umudepite, yavuze ko ku mpamvu zizana amakimbirane muri Kongo, na Profeseri Chibangu Karara wavuze kubirimo mu masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington ibyo bizageraho. Agira ati ibi ni urugendo rukomeye kandi rusaba ubwitonzi. Uretse aya masezerano y'I Washington, mu gihugu cya Qatar naho hakomeje ibiganiro hagati y'intumwa za leta ya Kongo ndetse n'abahagarariye AFC. Ibyo biganiro bivuga ko byiga uburyo intambara ihagarara n'imitegekere mishya ya Kongo ikavugururwa. Musenyeri Donatien Chore yavuze ko urwego ayoboye Senko rufatanyije na Église du Christ en Congo rukomeje inzira zunganira mu gushakira Kongo amahoro, la place sociale pour la paix et la bien vivre ensemble. Iyo ni inzira yo gutanga amahirwe yo gutekereza no kuyobora igihugu ntawe usigaye inyuma. Yagize ati iyo ni inzira igamije kubera urugero abayobozi, abahanga n'abanyagihugu kugira ngo bubake icyerekezo gishingiye ku hazaza ha Kongo. Iki cyerekezo cyo kubaka Kongo itagira ubuheza mu baturage bayo, Senko na ACC bakiganiriyeho n'inzego zitandukanye harimo n'abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Bikaba rero byarabasabye kuzigoma guhura nabo. Banakigarutseho ubwo baganiraga na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse banagiye babwira abanyekongo babibura ibyo bagomba gukora. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo akubiyemo gahunda yo gusenya umutwe wa FDL n'indi mitwe irwanya ubutegetsi n'indi mitwe irwanira mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo irimo abafatanya mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi bikaba rero ari ibintu byitezweho umusaruro ukomeye nk'uko biragenda byibonekeza. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bivugwaho mu buryo butandukanye. Ni mu gihe kandi benshi mu bahinga bakurikiranira hafi biri kuba, ibitekerezo batanze bose bagiye bagaragaza ko ibiganiro niwo musingi wo kurangiza ibibazo mu mahoro, niwo musingi w'iterambere ry'abanyekongo, niwo musingi wo kongera kubaho neza mu gihe bimaze kugaragara ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku baturage bamaze imyaka irenga 3 birirwa biruka bahunga ijoro n'amanywa. Ibiro byose bikaba biterwa n'imiyoborere benshi bavuga ko ari ibintu bikomeje kugenda biribonekeza ngaha. Reka tubabwire ko kugeza ubu ngubu abakurikiranira hafi biri kuba bavuga ko Uganda abanyarwanda bane batawe muri yombi bashinjwa ubwicanyi. Reka turebe iby'igikuru iri kugenda yibonekeza muri aka karere. N'abana bane b'ingimbi bivugwa ko bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda bafatiwe ahitwa Rukungiri bazira ko ubwicanyi bwakorewe undi w'imyaka 19 hejuru y'ahitwa Kibiriti. Eri Mawate, umuvugizi wa polisi mu karere ka Kigezi, yemeje ibizabaye anagaragaza ko nyakwigendera ari Diane Uwase wari uri mu kigero cy'imyaka 19 wishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu mu kagari kitwa Karushanje muri paruwasi ya Ibanda mu murenge wa Nyarushange mu karere ka Rukunguri ngaha mu gihugu cya Uganda. Mate aragaragaza ko abakekwa ari Irakoze Josue ufite imyaka 18, Mutesi Zaine w'imyaka 17, Muhawe n'Imana Claudine
Emeline w'imyaka 19 ndetse na Mutoni Pascaline w'imyaka 19. Aba bose rero n'abakozi b'utubari baturutse mu Rwanda nk'uko iyi nkuru dukesha Chips Report ikomeza ibisigura. Umuvugizi wa polisi aravuga ko ibivugwa ko mu ijoro ryo kuwa gatanu mu gihe kitazwi abakekwaho icyaha hamwe na nyakwigendera bakoraga mu kabari kamwe kuwitwa Kashayiga, hanyuma nijoro igihe bashakaga kunywa itabi basaba ikibiriti nyakwigendera aho kukibaha ararakara maze batangira kurwana birangira bamukubise ikintu mu ijosi yitura hasi. Bikaba rero ari ibintu biriko biragenda bitangazwa aho rero bivugwa ko yihutanwe ku kigo nderabuzima cya Mutagatifu Andrea kiri muri centre y'ubucuruzi ya Nyarushanje nyuma yo koherezwa ku bitaro byitwa Kesizi, ari naho rero aho ni naho yaje kwitabira Imana. Ari inuku dushoje fyonda sabune dukomeze kubana. Hasta la vista.